Hello, just let it you listen, do she be Peter, the listen times ko be hokwa be besin, ninga mi putama do she de le shi chamag flango, golini do she de yo, nalunduile. Do she yivu di magona ni mema kwe kwa be lama zamuza yivu ti yo. Emmanuel Christian Seminary kwa jivucho komo bi bama do chamag flango. Nyetun sinye ko li haman siko nyete USA kwe miliga kwa juama Emmanuel Christian Seminary kwa mema kwe kwa bi lama zamuza yivuti jivucho komo lio. Yinye liso baoma chewi ngwa nga sinye gukwa liku sukukane MDiv Pastoral Care and Counseling su judemo jivucho Yualiama ngawa. Yikwa bi beta mana ni Emmanuel so hitu ti mama kwa na ni ngwabi nye vasali yitama ugu madabi zedmar matse lubiama chishi jite mo so mu ngwachi chenyego bi vasaju alichana ma sini mialalo bi betalo. Gukwa so tiama so higuma kwa na ni yeli matse nube liso pasayo nga miso tialo. Guma kwa bi yinye yivutiyo so kwa liso pulama ngalo. Zedmar matse yikwa bi beta mana ni tsase miyiji nama jute munye nets hite makwa hati pokwa sego gumago mama mi resident chaplain yi nama mu jatalo bi betalo. Adimari matse dushe le shechama gflango me council le coaching me tuti mama de lopu zo ni ma ish foko bi bama de chama gflango coaching me kwa kaya ni ma ish foko bi me council le nyetun tsinyu ku ngohama tinyeta sejamunja flalo ish ta flama kaya ni mana ni tena lopu zo bi Shipe lopizo vungalo. Timali tasni ishi tili bifula se bibanye jikwa nama sali nama biu tili kaya ishi bifulama ngalo bi betalo. So ka kwa juna ni kazo kwa juna ni lopu kwa juna ni lopizo kwa juna ni musho kwa juna ni koi tili titsa puza titsa vuna ze jama ngalo. Hute dana ni kaching mikwana ni lopizo lima juanga. Timali beti kwe lu kwa lupu zona ni shitsungwa ma josuni amu ishi litsi chu ma ta ji fulalo guma pedoni ti kwe lu kwa na ni lupu zona ni ti hanyi tsi ti ma jwalo atimali matsi kuyim kwa bujuli rile yiti ama do jama gfulango kuyim kwa kukari me ki sobo bujuli ma ga yosuni Vzachu rile ijitialo bi KIC le do bufalalo. A buchili guso ti yuli bedmana ni hutena ni hikukwa lu zakado ngani lazi tizani tinunza yu zakado shi amuna ni lopigwa jo a kutili va ni shiso mialasani tima lima tse bukwe kwa li vwadayo bi besani timu kukwa jotana niwa timu pe tele wadanga bi buchili guso ti yuli belo a buchili ti mana ni alisa guanga alisa ni huanga bi betana ni mukata nu dia to ti mawakwa atoma ni hasani atoma che hasani buchili ma tele yula tsalo gokwa yula da ni dado moga kwa bi da shalo ti mana ni anye wadanga beta ni koi khune kwa na ni ti mama satsepe ti hamama satope vwatialo wakuma khafusun Thai kwa Bangkok kwa techi da ni tikijima sahaba ngwahaba lumi phubanye timu chuto nganye nyimu chuto pe wa tialo ngawni dushi na ni time kwa chedinga wa amulana ma kwa ngami leshi chama gflango chama gflamano wa khoyu mena ni subscribe yisen ni kwa chijimate ni wa tsudo ile lana ma kwa ngami leshi zile khule ajisde khwa